asifiwe. Reka dutere hano. Wacha tushauti haleluya. Maze alafu wa gahunda kiongozi wa ibada yongera duweza ndi maherekezo. Tatupa mudatinda ndabongera. Kama ukawinga ongeza. Amen. Tushauti haleluya gusa. Haleluya. Tuwezi maana chubara na bishya. Haleluya. Ngiye kubongera. Nataka kuwaongeza iminota itari munsi y'8. Dakika ambazo si chini ya 8. Ntabwo ndi bongera iri munsi y'8. Sitaongeza chini. Ahubwo yosha hejuru aho kuba munsi. Afadhali iende juu kuliko chini. Sema amen. Amen. Aho kugira ngo ube munsi y'8 yoba hejuru ya. Kuliko iende chini na izaenda juu. Hanyuma muri iyo minuta kwa hizo dakika ikorari iri hano ibe yagejeje agapapuro kuba diakoni. Kwaya iko hapa ifikishe yepa kwa diakoni. Ibe yagejeje agapapuro kuba diakoni. Iwe imeshafikisha hiyo karatasi kwa diakoni. Itarahagera. Takuwa hajafika. Hari nabamwe bavuga ngo turirimbire hamwe gusa ngo turekere gusa. Wengine wanasema basi tuimbie pamoja. Nimubona mwebwe mwogendera muri abo nta kibazo ntimwandike. Mkiona mnazaenda kwa hao msiandike. Sura churange. Piga kinanda tena. Mwenga bahimbaza Imana. Mwabudu Bwana. Muko muhimbaje Imana. Musikie kweli mmeabudu. Ni uko nitumara twinjira umwanya wo gusenga Imana. Alafu tuingie kwa muda wa kuomba. Mushaka mureke indirimbo duhimbaze gusa. Dahinduka nagira ukoraho Yesu arakora atuyinuma yibihe ariko we itangiriro nubwibihe dahinduka weniri ukoraho Yesu arakora Yesu arakora nukuri arakora
mugume hano